Ki khubor ka bate se TV. Lawan Rashapi taka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129 51198 or 96129 51298. All Giantia Masteral Worker and Labor Union Klepen Power Jus Ngongo Iwa MLE Kanong Po Uba Meral Bonds Im Ubalawan Ra Yakaman Assembly Halo Kajing Pentrei Yakamighale Regular Casual Worker Scheme Kakandai Spak Nai Punril Hida Kipen Power Pat Kajus Ngolingo Bahapo Giant Hills Bun Kitana Sorkar Kim Shimpat La Pentrekam Habi kiran makila pathai kubor kong dayu 1P yakai kepada Presiden juga All Giantia Master Role Worker and Labor Union kalapan pau bakaniga scheme kebala tip kum Meghalaya Casual Master Role Worker and extension of benefit and regulation of wages kan sakenjo syakar prasnam ndagi Master Role pan kim shimlayo satya kajing mentoy kabakidai hok pan yo Haga juga pol kong dayu 1P kalakin tu yung mindirang ba ka jelau konrak ke sangma buon metha ke officer bah Giant Hills din pentre kam renti namar bakum balong menta ombro kitna sarkar kul pentre kam lot ya kani ke scheme ka phang menta ka sngi mangi kwa ban kren naga benta kani ka star question jong is Meral Bond CM MLA na nong po bila keren yang hang tu RCW naga benta jong ki daily wages te ni ya kani ka answer ba isa CM ila answer menin gasni ba ila ong ba ya kani ka scheme la implemented habaro ki department ta naliang jongi ha Giant Hills ni syamba kamdai kumta don ki department ki ba long lightly ki point ka number 1 kadai ka fully implemented don ki department ki ba half implemented don ki department but non implemented ya kani ka scheme ta ya kani ka fully implemented kadai tang ya kani ka water and soil conservation department nang ta ka horti agriculture ta kani ka half implemented but kidai ki PWD hakani kipen half implemented jingmat paki aitang ya ka status yaki mastrul dani ki daily wages ki bedan habaro ki department ki bedan apa Giant Hills ta handra ya ka scheme ka ba ya ka tu ka benefits ka bedan apa ka scheme pat ngimdan ngimya jingan to ngimya tang ka status ta ya ka non implemented pat ni don ka PHE department bat kani ka art and culture department kini tang ya ka status ru kimya deskawai pat ni sosi nakaliang ka sanjongi namarba haga education department pat don ki ba mastrol ki badan hangni ha department bai tang ya ka tu ka status ru kimya hnrei ki yo pat da ka ba ki yale ek case high court da ka order jong ka high court ki yo pat ya kani ka status jong ka RCW hnrei yaki benefits pat ki badan po ka RCW kimya hadu menta te ni naliang jong ka seng ni ai khublai ya ka sarkar ba ho ni ba ya kani ka scheme Meghalaya Regular Casual Scheme 1996 kala don ka tu ha uni ubnai September khan riu terek kan yo aku prasnan te ni nakaliang jongi ka seng ni ai khublai ya kani ka government bamenta ba ha kani ka government ni la pentrekam kala pentrekam ya kani ka scheme hnrei katkum karata jong kani ka scheme aku prasnan kandak kato ti ni ya iba hakisna menshwa nim yo ya kini jimuntoy baro hnrei ha kani pat ka kanti ni yo ni ai khublai UCM jongi konrat ke sama ba haki department ba perdon ki bala pentrekam don pat ki kumbanga ong mentan ki bapat pentrekam ro te ni kerpa di UCM jongi ba un ai ke hukum lene ai ka jing keren nei ban hukum ya ki officer habaro ki department ki bedan hapo Giant Hills bakin pentrei katkum ba isar ila juba ba kani ka scheme kala pentrei habaro ki department tingi ni kermen scam ba isa konrat ke sangma in yo sngo langba kani ka conference jongi ba in tip yo le se ba i ki klem tip ya kani ka bajia ha Giant Hills
Tena kata kadang ngi kwa ban pensyai. Tingim ngim don ru kanu ke jing keno lani ngim don ru kanu ke jing against ye kinu ki government nado kata kesnam 1996 hado menta. Ngi kwa ba ngin penbaik ngi kwa ka sarkar bakan penbaik ya kani ke scheme khnang ba ngi kum ki daily wages mengin yo ya kini ki jing mentoy baro. Tingi kwa ba habaro ki department baro ki masrul lane ki daily wages kin yo ya kini ki jing mentoy. Namar bis ngausi na ningis ngaurem kum ki nong belas ngiro. Kani ke scheme kala don arho kelas nam henry hado mentan. Kala adai ban ya syat. Henry ngis ngausi ban ong badang don shu ki department ki ba tang ya ke status RCW ru kim pat yo. Tingi kerpat ya ke government ngi kerpat yo ki MLA habaro san phun khandai ngot. Bekin ong habaro ki officer in charge jongka department khamtam ki bidon Hajain Hills bakin snobha ban le ya kene ke scheme khnang ba ngi baro kinong belas ni ngin yo kini ki jimon toy baro ngi kemen be ila re si kini ka jingkali ke start question ngila yo ka answer ru ngila yo I aku website jong ke government ba isar ila juba mo habaro ki department la pentrikam henry ya kani ka jing tho pat hakis nam na do arja khatra bangila don kani ka sengjengi tengila ai na do ketiki por ngila ai si ai hadu kani ka khanyau tarik buna August hakani ka tiyo blade pio I ya ka general 9 annual general meeting jongi bangila hakato ko por ngila ai ka jing tho na do arja khatra hadu kutu ka sing khanyau tarik ni ai ka jing tho ya na ka benta kani ka scheme Meghalaya Regular Casual Scheme 1996 ba Hajain Hills hi dang don ki ba 4 menteri kam dan kawai ngisosi ru namar ba hakani ka scheme ladangi yo yekitu ki mastrol ki bala tray la jantat lepo asnem kila adai ban chong thai no hakini ki sneman bon henry tang ya ketu ka category wise ki bala dai ban yo highly skilled ru tai kata ru kim yo te tengi kermen ni kerpat ru ya ke sarkar bakin pentrai kam no ya gane khnang ba kini ki bala senior mo ki bala trai slam khnang bakin yo kan ban enjoy ya ketuka benefits ke badan hantu Aduh ajar kat para kembali cuma berandam mila ICI wat men sem senam ba chief minister mila khot mila pen buram mi mah jika apa mila pen ki gedili minimum wages jong indai mila ada memeram dom ru ba iba skau ba ban pentrai no ya kani marba kala aslam palat pandong hawan iba nadu senam ajar kat para seneng ke sarkar kala le ban ai kita benefits ki beri hak ndai man bangi keren man ke lang ki bagi don ni abe ki memberandam te kada ko do chief secretary level head of department borok ban chu ko ke department ki ba ngim ai ke ni ka jingkerpat te stang kata hing ni ngej kamba ka ni ka session kamba i MLA badan buram jang kanang po ila resi ke ni question ngej kamba ki wait pat ke MLA ru kin sim khialang ke ni namar ngi de ki ba nang teri beritam apa sarkar tes ngam ini ba benefits kepada arpras nam ai ngi tangani shwa ba kom ikong la omne ba yobon ki mastrol mentah stang katu kan isnem mek entry don de ki ba stang ki benai entry kinang ur ba ikini mud balai bangi syapan bej along kom syapan bej nang beda ta kentin mah ya kini ka sinjam house nam aja khapra hagapor ba ngai dawai sarkar ketu por bangin yo bagin ki yo kata ke wages aku tu ko pon ngi spak kan dai pendriu sekala spak la ki tingin negel yang kesang yang bangin cesong biang in silum jingelang biang ya baro ki mastrol ki don po jan tiang lang ki pengkrek menta swangin ong ba kumba ka ngin tang la itrilang mak sarkar ngi ong ba kan ya sada ka ketin ki kod aku juga por dei la ka sarkam snap tingin cesong biang kin sa rai ke bangin nak skmat nomor bang ong bangin dep syagan session kin sa chamber ki session tingin sa simpat kesin jam skmat terang hi menta baro te ngidan hadu ada ndo spak mut mastrol menta kata umur les nomor babun pat janti setengah sekian. Dengan nang tam dia kata rumah badan katukan iru kiba mikmat sih sen mah dia kata gitu mereka besai. Dia mantah tinggi dan jangan dos pak nomor mah man sinong ba kedai nang ba kani keseng kepala sedang ban kuno ban yo ka hok jang mastrol po janti hills pat sin bang la tri na janti hills tebut kala kata lang ikin.